Hatu pilaklet iu password jong ke email ke jong pi. Lada pilaklet iu password jong ke email ke jong pi kani ke video kalong kerpang na ke benta ke jong pi. Ti parolog ka banengkong aku abanong e pi ba. Hakum kani ke screen ke ba pi pin sayo i lada pi persang balog ini ke mail ke jong pi. Ke banengkong hi kan long ba pin pendap ya ke email ID nang ta sa klik next ba pin jam shakway pade ke benta jong ke page. Hang ni kan sapan iu password namar ba piklet ngan ongi pi pim dan kampan penap iu password henry pin ya hakani ka link ke batho forgot password da piklik ya ka tu ka link kan yalami pi shakawi pada ke benta bat hang ni ngan ongi pi pim dan kam hi ban penap iu password namar ba piklet henry pin klik ya kani ka wi pada ka link ke batho try another way tidak piklik ya kani ka link pin salah ban yo ya kawai ke benta ke ba pin verify lani ban pin shisha ba pidei utrai lani ka try jong ketuk account ti hang ni pila ban pendap ya uju hi u mobile number ba pi ladap ban link lani ban penyeso bat ka Google account ke jong pi hakapor ke ba pi register lani le si u ba pi pendap hadin lada pila ban pendap ya kata pila ban sen ya ukut leng bajong ke Google bat pin salah ban verify ban recover biang yo password jong ka mail ke jong pi henry lada pim pat penyeso ya u mobile number lada pin pat don ya ka recovery mail ngan ongi pi pin sem jing e sibon ban yo biang sa sisin ban login le shaka account ke jong pi ti menta ka jing kali ke long lada pim don ya ka phone hakati ke banja haba pim don ya ka phone hakati ke jong pi kani ka wi ka link hang ni ka bata ya pi lada pi klik ya kani ka batho I don't have my phone kan I ya pi ya kani ka jingtho ka ba pin puli te ka Google kan pen shisha ya pi lada pi de shisha ne am utrai lani ka try ka ba bat ya kani ka Google account ti hang ni kan don bun tri ki jingkli ki ba pi de ban pendap bat la batha ru ba pin login da ka ju ka ter lani ka machine hakak por ka ba pi de ban register ya ka Google account ko jong pi ti parlog ngakarmen ma pi tanat kani ka video wat ban like ban san ma mishke ba kham ta ma pin kershan ni da ka ba pi subscribe ko please